Labantwana besikolo salaphena kaLobamba lomdzala kuthe lo mhlaba phakamisa litfolo ngetikhalo labakhala ngato letinyenti ikakhulu kubaphathi besikolo noko ke lamhlala abantwana bakhanzakele sebavele bangaphandle basho ukuthi ngeke bakhone kubuyela emaklasini akanakwa ikakhulu tidzinga tabo labakhala ngako lokuningi bekufaka ikhasi ukuthi bakhala ngekudla ukuthi akusiko lokubanetisako kahle hle bakhala ke ngema hour ekufundza ukuthi ngilawo lamaningi kakhulu bakhala nangekushaywa ke ukuthi bayashaywa steleka kule yandzawo kanti ke umsakade channel maswati uthole ithuba xoxisana nemphathi isikolo anhlanhla kwamagongo losibekele kanjena bafuna sikulule lasikhathi nge-lunch break yabo babe nel-hour ngoba isikhathi salokudla kusincane bafuna nesikhathi sekuyodadisha e-library bakhala nokuthi ngalesihlanu baphuta kuphuma esikolweni phindze nokuthi kumbe bahlambalateka bahlanjalatwa ngithi thina bothishela after badlile sekufanele babuyele emaklasini a group of about 15 boys ka form 5 bahleli besolo bayadla baqethe deliberately so we didn't bother kuba khuta kuba driver sibaye emaklasini because bese sibona lokuthi bebakula extelegen bona ngekwa ngeva sekhalima fast lokhalima thayela nami ngihamba ngawuhlola ukuthi ngabe kwendekani ngala kubo furnace ngathi buthi ngathiphendula ngasawulobamba lomdzala naye songenele lokuprotesta kubantwana kulendlo le indekako kuwonke lo Swaziland ngathi buthi ngathiphendula ngihamba ngagijima ukuthi bantwana bamane babonakale baphephile kanti ngakulenye ihlangothi umphathi isikolo anhlanhla amagongo ushito wathi basetawuthathisa kahle ku-REO ukuthi tikole tiyavulwa noma kwentekani ndzabeni channel emaswati ngijustice wakadlamini na Gary Carlos sikalobamba